Tualang, Cot Tualang. Cot paling tinggi nih, Cot Tualang. Dari Peot sama Rizky terseok-seok di bawah. Karena pakai TS dibilang jangan pakai TS masih pakai TS. Pakai KLX enak. Oke TS. Ya resiko lah. Kan 2 meter mati, 2 meter mati. Ya itulah TS. Enak kali memang pakai biar ah. Itulah dikasih tahu jangan pakai TS ya kayak gini, akhirnya kan jalan kaki naik gunung kan. Cocok kau berdua, Rizky sama Eri Peot. Cocok. Yang kompak lah kalian berdua. Tengok kalau KLX tuh.